Irom Janu Sharmila ngasi court na thadokre khohi tanglaga mahaki chahi tara taruk chara henbei khongjang loisinkhre. Khwairaman Kaithelgi Samu Makhongda kakngauna na chatamlaba matungda Sharmila City Police Station da changjafam lawkhre. Independence Day ke kanba Jackson thaurang marakta Manipur da haukiba numit marini da IED taret pokhaikre. Tribal amadi scheduled caste singi phibam hanadagi fagatle haina Manipur Tribal Development Corporation ki commissioner na phongdokre. English singani tarani pan fog gi manungda Manipur ki khungang khuringda mai phanghananaba MSPDCL na pandam thamli. Amasung khomdram ratana Manipur High Court ta thakiba writ petition gi aroi hearing lakliba August ki tang 13 da pangthoklagani. Mayam Bukurumzari Adom Yangbiri Impact News ni Bidyani Tinguzam na Hosek Pungja se Faubugi Moriba Pau Sing Miam the Pizari. Puwari ki thokdokta ningsing duna lehauragadaba amada lamdam masidagi apspa lauthoknaba chara henbagi khongjang changsilakhibi Irom Chanu Sharmila ngasi court na thadokre. Chahi tara taruk chara helaklaba tungda ngasi ahanbo oina khohi chaduna henba tokle haibu utke. Mahakna Chief Minister Oiraga Apspa Lauthokani Haina Phongdokre. Ngasi Uripok Chairap Kortilaiba Chief Judicial Magistrate Imphal West ki mamangda puthoklaba matung Paumi Singh unabada Mahakna Phongdokhibani. Sharmila na Paumi Singh da makha taraduna hai Mahak hauzik Chief Minister Oiriba Okram Ibobi Singh constituency da mirep oiragani. Chief Minister Oiragadi Madugi power duna Apspa Lauthokani aduna Mahakna Firep ama lauduna chara henba tokpani haiki. Ngasi court Sharmila gi case asiga mari leinana witness ani examine tauke. Yes. One more. Please don't go. पूरा पीछे हो जा यार नंबर 1 सही कोण आंसर की नाही आमचं तुम्ही लगे रो आईने जरा हे बत्तू ही बसे आईने तालीब दिमान अफसपा से असी ताना बसी द सही तरा तरुक आईने ताना रही बसी आई समक्षिना यावो नमो ओइरा संसल इब सिदा फिरेब अमो होंग मथौ तारे हाइदना आई लाइपाक सिगी सीएम ओइबा ngamlabadi सीएम की केंद्र दा आइना मिरेप अमा ओइरागा आइगी खोंजंग छि इसिन magna aingonda laiba power duna sijanarakanदा apspa si lokho hange haiba kirep tu da aise zara hen base topane haiba ko aina zara hen ba hogalakwa matam du da shanti ena law ko tang na di oira roi haidana aina ai ishama ahong ba saktam mama oi ba sangi haidana khongjang si saksalakpani ado Manipur praja miyam sina negative te loina udana ai isamak se lai ama oina ubi basi ai tasena maite politics si praja miyam yaudana politics mo payade rajniti wala mo payade table se kai re bai se kai re ya Court complex ki legal aid clinic ki kaduda Sharmila ga Paumi Singh unaringaida charangnaba thokpa horaki. Piglaba kaduda laikhiba international national lamda masigi Paumi amasung cameraman singna Sharmila na wa ngang tanana ba haiduna inkhaina ba horaki. Inkhaina ba horakpaduda law khongba tongnarakpadagi Sharmila masa hogatuna please haina lawki. Ngai hak wa ngang laba matung charangnaba henjilakpadagi Sharmila court ki mapanda puthoki.
ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯧꯅꯕ ꯌꯣꯝꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯇ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯒ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯈꯤ꯫ Armed Forces Special Power एक की मायोक्ता चरा हेलम्बी इरोम चनु शर्मिला नंगसी चैराप कोर्ट पुथोक्लबा मतुंग महाक चरा हेनबा तोक्लगा पॉलिटिकल कैरियर चंगदुना सीएम की फम गिदमक सीएम गा थौबालदा मिरेप ओइदुना लंबा तौनरगनि हाइग्रबा मतुंग हौजी हाकी ममांगदा जेनिम्स लेबा महाकी सिक्योरिटी वार्ड की ममांगदा पाउमी सिंग उनदुना जेलदगी माकी थादोकपगी ऑर्डर हेक लाकपगा खुई थकलगा म्याम पुंबदा आई ngasi चरा हेनबा तोक्ले हाबदु म्यामांगदा उतख्रे ngasi dagidi malem pumbana sharmila asi chahi tartuk hena aspagi mayokta chara helambadu toklaga political career da changkhre habadu ngasi malem gi myam pumbana khangle ningsing ba yabadi irom chanu sharmila asi englishing ani ga taretta gwangju prize for human rights phangkhre amasung englishing ninga tarada asian human rights commission na piba asian lifetime achievement award phangkhre masida natana englishing ani ga tarahum doida amnesty international na mahak asi prisoner of conscience hana lauthok pasu lekhrabani ngasi degi mahang na chara hen ba toktuna political gi line da changduna koigi rajniti gi lamda khongdarabani na mahak amadi manipur gi damukta tungda kari purpa yabage kari hongba purkadagi aspa mahak na lauthokani haigibadu lauthokpa ngamgadra haibadu miyam na ngainari camera person joni gi loina na pawdam jari bai akoijam tompok impact news कोर्टला लाखिबी शर्मिला कनबलुप सकल की इमा मोमोना शर्मिला महाकु सेनजरकलिबा ममासिंगदा वहाई अमता हाइरमदबसि करिगिनो इखंग खंगौदना महाकना मसा खक्तगी ओइबा फिरेप लौरकपसि ममा मयाम अमसुंग लमदमसिदा लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना पेंदे शर्मिला की फिरेबसि गुम्बा फिरेबसि लेंगा की अरोनबा पॉलिसीनी हाइन हाइखी Civil society khuding maki sing dalariba tam dalariba community jati sunu khunda minarba khuding mangna bapadi aduna te mahana aigi phirep hongaroi aigi phirep honghiroi aina lepi ba mai kai sidai lepani haiba mana sakhi ba wakhalom do ngasi ba manung da adu da phirep to miyam na magi da mangta leibani haiba wakhalom sina aina thamjani ba wakhamdi ta seng ma adugum laba leiba sidai ngasi gi mangonda politics ma sangkhan ba haiba sidi mama oi ba khone ya ba songam शर्मिला नंगसी रिलीज ऑर्डर फंगलब मतुंगदा मीडिया कांगबुगु उनखी उनरब मतुंगदा पुलिस की टीम अमगा शर्मिला कैसामथोंग लाइसोम लेरक लेबा हानगी हेल्थ डायरेक्टर ओइरंबा डॉक्टर सुरेश की युम तमना चंगलकपदा लेकाय मियामना चंगनखिद्रे लेकाय मियाम खंगनरकपदगी मफम अदुगी मैरा पाइबिसिंग अमदी नहारोल कया थोगलक्तुना महाक लैरबदी इरांग थोगलकप याय हाइना लाइसोम लेरकता लैबे यारो हैब वाफम सिंग फोंगदोखी अमसुंग मियामना लाइसोम लेरकि चंगफमदा थत्तुना थमखी माने थिनबियो हाइबा अदु लेते अदु काम चुमबा जादा चपा हाइबा जीएसपी तो जोइन है माने सकेति मयाम शर्मिला कन लुप लुम लेदना को अदु याना वारी साना बिउ प्रॉब्लम थोदे यु ngam हाइबा उनते आदि फोन तो अदु के माने मयाम ने यारगति से लेबा के काइदे मयाम ने यादे के यादे माइ संगेम लेते ग्राम लेते माने से लेजनिंग हाइदु के खर क्लोज होइने को माने सुखन बा ओरंगरी एगो हरक नतेबा जीएसपी जो थिनबियो हाय कुन थाइबदगी पुलिस ने को पाउखरेबा अदाइना मयाम ga याना बिउ शर्मिला कन लुप तुम से वारी सानन बिउ हयें मयाम यादरी प्रॉब्लम थोकनी हायना हाइगिबको अदुगी मरक तो मोय लक्षण बनेबा मया कोइ लेकाय जो कोइ से थंगुमसी अकोइ नुपि लुप तो कोइ आइने ता हाइबा कोइ लेकाय जो को कोइ जेने से लेसे अदु मयाम थंगुम जेने हाइबनि नो पाइ
Tungda Sharmila police team aduga loinana mafam adu thadokuna chatki. Tungda mahak samu makhung tamna lakhi. Matam khara mahak ki ambulance amadi police ki team adu khwarman kaithel gi akoibada Sharmila yauna laikhe. Adubu numidang wairam pung taruk helakpa matamda Sharmila ki tanggangba ama khangba ngamdabadagi city police na makhoigi station da pusinki. Sharmila na city police ta changkhiba matungda gate lonsinki. City police station gi gate mamangda Sharmila na tonglakpa ambulance khamduna laikhe. Tungda masing yamlaba paumi myamna city police ta Sharmila bu unana ba ngaiduna lainaki. Numidang pung taret makhai helakpa matamda Sharmila bu gypsy anida puduna atopa mafam amada chatkhre hari. Makataba pauda aspa lauthoknaba chahi tara taruk hena chara helaklaba irom chanu Sharmilana chara henba toklaga miyam marakta tinduna mikhal thengnagani haina laurakliba fireb Janata Dal United na taramna oi haina JDU ge National General Secretary Arun Kumar Srivastava na phongdokre ngasi babu parada leiba party asige office ta paumi sing unaba amada mahakna haikibada Madang Chahida Pangthokadoriba Assembly Mikhalda Party asida mere oibinaba JDU gi maikai digi haudokpagi wafam leite adumoinamak karigumba Sharmilana independent mirep oina Assembly constituency ama hekta dagi Mikhal thengnarakpada party asna saugatkani haina phongdokhi party asige state president Morangthem Tombina Sharmilana chara henba thadoklaga apspa lauthokna bachang silakpa khongjang khudingmakta JDU na matam punamakta saugatkani haina phongdokhi आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन वो अनशन तोड़ करके अब जनता के बीच में जाना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के कहने पे यहाँ पे शर्मिला को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैंने उनको अपना चिट्ठी दिया है कि हमारी पार्टी आपको सपोर्ट करती है और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ें, जनता दल यूनाइटेड पूरी ताकत के साथ उनको सपोर्ट करेगी और उनके चुनाव में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी आए। इरोम चनु Sharmilana chara henba toktuna mikhal thengnanaba laurakpa warep asibu North East Forum for International Solidarity NAFIS na cherol amada thakat phongdorakli loinana mahaki pandam adu mai pakpa oirasanu haina cherol silmakha taraduna yaifa paujel pirakli Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna Indian National Congress Party ki Youth Wing Indian Youth Congress ki Foundation Day thoram ngasi pangthokre khunai asigi yumbi oiriba naha singna angamba thaudang yaduna lamdam asi chaukhatpa nungai yaifa mafam ama oihanab hotnasi haina Chief Minister Okram Ibobina appeal tawkre ngasi BT Rote leiba Congress Bhavan da pangthokiba thoram aduda Deputy Chief Minister Gaikhangam Council of Minister Singh Congress के MLA सिंह लोइनना MPCC की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सिंह सुसरुक याखी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाई हाउजिक लाइबा कांग्रेस का मिनसिना लमदम मसिदा चाही तरा मंगा हेना शासन तौरकपसिदा मियाम गे बथबक थौरम क्या पाइखतखी लोइनना मखातानसु पाइखतकनी हाइना थमखी कांग्रेस का मिन पाइखतलिबा मियाम गे चाखत थौरांग पुंबा लाकदोरिबा जनरल इलेक्शन दा मियाम दा मयक सेंगना फोंगदोकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना हाइखी ngasi gi thoram aduga mari leinana MPCC gi sovereign amasu phongki koi chinda thakta phai na to matam sodra lagni congress na state da sahi manga shasan tor pase masde da karam ba asset create to phe hajin banate ko hajin banata masi matam ma lagni ngai yu su soi na congress ki state government na कई मणिपुर की प्रजा की दमकता अंगम सेवा तौजथे कई तौथे है सोना इलेक्शन ममांग मैम मणिपुर प्रजा कोई डिफिकल्टी कोई तौजथे है मणिपुर प्रजा कोई खनजगनी
Nakal amaromda Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna ngase Quit India Movement ningsing thoram pangthokre loinana movement asida mapungoi ba thaudang lokhiba saknair ba luchingba singim famda haikat lekat tamki August 15 da pangthokadaba lebak asigi ningkha tamba numikki mangoinana Manipur Police Department na Manipur gi mafam pumnamakta pamdaba thokhaningnaba thodok thoktanaba akanba cheksin tharang lokhat lingai manungda ngarang numidang khangempali huidrom lekaida IED bomb amang pokhai khre thodok asing ngarang numidang pung 10 ga minute yankhai chatpa matamda Singzamai Police Station ki manung chanba khangempali huidrom lekaida leiba rimsta Operation Theater Assistant oiba huidrom chawbagi yungi thongal da leiba BK Iron and Steel Workshop amagi nakal da pokhai kibani Bom pokhaiba duna maram oiraga workshop adugi phaklang sing amadi anakpada leiba yungi phaklang sing akai atoi thokhanki adubu asok apandi yaukhide Bom pokhaiba pau hek phangbaga Singzamai Police Station ki OC Ingocha amadi Jinga da leiba Sam Rifles ki personal sing mafam adu da laktuna yengsinki Ningsing bayabadi ngarang ayuk kangpokpida IED ahum pokhaiduna BSF ki lanmi ani asok panangkibani amadi moredasu IED ani pokhaiba ki thaudok laikhrabani Ngarang ayug Imphal dagi Senapati Chenba bus samadagi tengdawyanda laiba KCM Brickfield manaki lambida frisking tawbada IED ama police na fagat lakibadu kanana haplambano haiba thuba matamda sengdok pira uhaina United Bus Owner Association Manipur na khangalakli ngasi MG Avenue da laiba All Manipur Transporters Drivers and Motor Workers Union gi office ta AMRTD MMW gi Secretary Maimum Anil Yauna pangthokpa pawgi infamamada United Bus Owners Association ki General Secretary na hai Brahmachari Mayum Dhanabir Sharma na thaudok aduna maram oiraga police na fazan kiba bus adugi second driver Watham Johnson athuba matamda thadorakadabani karigumba thadoraktaba tarabadi akanba khongjang kya changslagani haina Jackson wa thamlakli Arang asi yamna nungai taba laibak thiba thodokta bomama yauram basi mase kanana thamjan birambano kanana hapirambano haibasi khogi mari leinaba singi maikei degi khogi sengdok pirakpa pami gari gi second driver adusu khogi yamna thuba matamda condition amata yaudana thadok piraknaba appeal tawjari gari guba thuba matamda thadorak tarba taragadi Manipurda leiriba passenger transport amadi pochoi puba transporter singi mayamgi achoba khongjang ama lakani masida kanana kari yauri kholi haibajidi khoi thoidongna yengo baisu darka oide yengchu yengrade Ngarang numidang mori gi ward number 3 amadi 8 ta bom mathang pokhai khibagi thaudok adubu Midai Council More HGC KSO KWU amadi HR and KCAMB loop sing asina thadorok pachero singda kanba mongdi yaning da phongdorakli Loinana siguma miyam da ki tuzungba pokhan ba thaudok asi matungda amukhana tawbidana ba chero sina mari leinaba singda appeal tawrakli Government ga suspension of operation su tawnaduna lariba chingi lal hawlu United Cookie Liberation Front UK LF ki self-style captain M Jam Kholal Joe alias George alias JM Joe mihat ki mayokta thasi ki tarage hingnongyai dagi Imphal More lambi matam kaktana thingsilagani hairi Miharasida January Mamyo Singh Hauzik Fawa Fagat Pangam Dabagi Mayokta Khongjang asi Changsin Mani Ngasi Yuk Suknu Tribal da Laiba Cookie Students Organization KSO Gunpi Block Office Pangthokiba Pawmi Singha Unabagi Thoram Amada JSC against the killing of M Jam Kholal Jogi convener among Haukip na Hai JSC na Laurakliba Fere Amadi Changsilakliba Khongjang asi Ganagumba Miyoy Amadi Lup Amatagi Mayokta Natte Lainga kasu chana riba lup singna sugi chana kangnon gi wangmada tamthiba thabak thawong kaya cha tharakpana Chandel district asigi micham miyamda santi leitaba amasung tangdu leitada ba fibam amada lakpa yabagi aki tuzungba leibana mara leiba singba fagatuna logi oiba cherak pina ba taksin nabagi damak changsilakpa khongjang ni haina mahakna phongdokhi Autonomous District Council Tamenglongi Nauna Khalaba member ani Pauluntoi Rongmai amadi Sadgojang Kipgen ani bo okpagi thoram amang ase pangthokre Tribal Research Institute Chingmerong do pangthokiba thoram aduda ADC Tamenglongi members sing amadi village chairman sing susarukyaki Nauna member ani khan kibagaloinana ADC Tamenglongi member puna kun taruk leire
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯥꯏꯈꯪꯉꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯕꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ MLA ꯑꯃꯗꯤ ADC ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯇꯧ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯥꯡꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯆꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯀꯥꯁꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ DIPRꯗ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯇꯤ ꯄꯥꯃꯩ IASꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 4ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 430ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯖꯕ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯟꯀꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯁꯨꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯔꯅ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯐꯃꯨꯡ 50 ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯥꯌꯨꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯥꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯟ ꯁꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ 90% ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ 10% ꯈꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯣꯟ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯁꯥ ꯍꯩꯅꯕ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤ ꯄꯥꯃꯩꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯧ ꯂꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯇꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯤꯚꯤꯡꯗ ꯇꯦꯂꯔꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯠ ꯀꯠꯇꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯐꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯐꯤꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯠ ꯇꯧꯔ ꯁ꯭ꯇꯤꯆ ꯇꯧꯔ ꯇꯨ ꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯔꯠ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯃꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯅꯤ꯫ We have found that without skill any amount of loan chathokpa gradually mangkhigani but skilling is now topmost priority. ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯩ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ DIPRꯗ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ MSPDCLꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ R ꯁꯨꯙꯟ IASꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯩ ꯉꯥꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯗ ꯃꯤꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯃꯁꯤꯡ 2,53,935 ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ 3.5 ꯌꯧꯅꯕ MSPDCLꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 2015-16 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ରିꯒꯦꯠ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟड ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯁꯦꯁ AT&C % ꯑꯁꯤ 98% ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯪ 2017 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ AT&C 15%ꯗ ꯍꯟꯊꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯩ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ MSPDCL is planning to have villages electrified, all villages electrified by end of 2018, and also reliable and affordable power supply, 24-hour power supply by 2019, strengthening and improvement of infrastructure from 11 kV and down below to
to the consumer level by 2018, and 100% metering to all the 11 kV feeders, distribution transformers and HT consumers by March 2017. As already said, the whole target is to have the AT&C loss brought down to 15% by 2019. Manipurda Film and Television Institute ama thamlagani haina hairamlaga ikhang khangaudana Arunachal Pradesh ta hongkrabasu aduguma institute adudagi tadaba state ki oiba Film and Television Institute amoina Manipur State Film Development Society ki complex ta nauna sariba building ase lakliba tang tarani thoida Manipur ki governor B Shanmuganathan amasung Manipur ki chief minister Okram Ibobina sangaragani Thawong asibu film forum Manipurna hainingai leitana thagat pagaloinana sangabagi thorum asida Manipurgi film ga mari leinaba mioi khudingmakna saruk yabigadabani haina film forum Manipurna thokpa chirol amana hairi matak soisa break amlojage Manipur amadi malingi tongan tongan bi pau singaloina khoi break yam thuna hanjarake impact news pu miteng tadun lebiyo Yumanungi application ki mapung faba solution pir ba Durasign G6 sizinabiu. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di yumanungi amasung mapan ki application ki khwaidagi yangba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai laiba solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yunga mic install toba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Upon Fitness Center Sinja Manipur Quality Chowba Case Prize Oriba 6 State Level Transformation Challenge 2016 Pak Chuksergani August preliminary round November 3 final round loin and grand final November 9 the competition asi thaung gi manungda masagi rumba henba ma diwat pamyoi singna masagi normal weight thamduna chungfiral chaba changdam nabani saruk yabiu first positions 1 lakh second position 40,000 third position 20,000 fourth position 10,000 fifth position 5,000 Mayambo mukana tarawna oksari bulletin asig makhata ba pau mayam da pizari JCLPS की कन्वीनर ओरंबा खोमड्राम रतन्ना मणिपुर हाई कोर्ट थाखिबा रिट पिटिशन अदुगी अरोइबि हियरिंग लाखलिबा अगस्त की तांग 13 तौरगनी ngasi tathakeba hearing da case asiga mari leinana pung ahumlom khanakibaka loinana khomdram ratanna thakiba writ petition adugi respondent oiriba government ki maikaidigi advocate general jh ibuholna mahaki argument pikhi respondent ki warol tar matungda case asigi aroiba hearing lakliba august ki tang 13 da pang thoklagani haina manipur high court ki justice and kotesor amadi kh nobina saba bench amana khangan ke ningsingba yabadi haukiba jun kun tareta khomdram ratana mahaku wanted lauthokpa sikak thatpiduna mahaku maralai natraga laiti haibadu khanabinaba manipur high court da writ petition ama thakibani loinana writ petition adugi matangda manipur high court ki justice and kotesor amadi kh nobina saba bench amada haukiba july 18 da ratana thakiba writ petition adu maintainable oi haina khangan kibaga loinana case asi haukiba august ani dagi hearing haukibani ngasi pangthokiba cabinet mifamna tarasuba assembly ki 13 suba session lakliba september ki tang ani dagi haunaba governor na saman tawina ba haizaba haina ngasi gi mifamna warep lokre chief minister ki secretariat holda chief minister okram ibobina preside tawduna pangthokiba mifam aduda yelhomi kannaba miyamna changsiliba amadi mitop singh leptana changsilakliba sigi matangda Manipur Regulation of Non-Local Peoples Bill 2016 Assembly Session asida puthoknaba ngasigi mifam aduna khanaki bill asigi matangda miyangi mot launaba government ki website ta thagatkani chaliba tha asigi kunmari fawgi manungda miyangi mot pibiraknaba Manipur government ki wangangloi moirangthem okendro na phongdorakli Lokta ki Sendra da pangthokiba World Indigenous Day thauramda state government na namduna yum thogai pikraba Sendra gi myoy singi awaba taraba myoy singna state government na makoi bungak senba ngamdrabadi hatpiro haina demand tawrakli Sendra Youth Club United Youth Clubs of Thanga Made Center for Research and Advocacy Manipur Sinduna pangthokiba thauramada state government na namduna yum kai thugai khraba awaba nang khraba myoy yangkhai ni thoi yauna tongan tongan balup sansthan gi myoy singna sargya khi
थौरम अदुगा मरी लेनना सेट फोर्स ने युम थुगाइबिख्रबा मोइरांगथेम इबोसनाना हाई सेंद्रा यूथ क्लब की लंपाक्ता चही तरा मरी हेना लेरक्लब नुपी अंगांग याउना मियोय कयासबु स्टेट गवर्नमेंट यामना नुंसी हैतना मियोय मिनै चथखिबसना करी ताकनिंगलिबनो हाइना वहंग तौरकली करीगुंबा स्टेट गवर्नमेंट असना मियोय सिंग असिबु ngakpi senbiba ngamdrabadi मियोय सिंग असि पुलप पुसिलगा अचौबा कोम अमदा फोमजिनुना हातपिरो हाइना फोंगदोरकली पनबे याबा अमना थास के हुमदा सेंद्रा लंपाक्ता खुंदादुना लेबा अंगांग याउना मियोय यांखै निथोयगी युम थुगाइदुना तकथोखिबनी कदाइदनो अखोइबु मफम जाबा मदा रिसेटलमेंट तौबीदुना तुंगदा हौरकदबा आंगांग सिंगजिगी पुंसी लेपनबा होनबियो हैबा मफम चे आई मणिपुर गवर्नमेंट थमजनिंगी अखोइगी रिसेटलमेंट तौबीरोय हैबा लेरगदी अखोइगी हक पीबीरो हैबा लेरबदी अखोइ थांग केंद्र की इलेक्शन की वोटर लिस्ट के अखोइबु लौथोकपिरो अखोइबु मणिपुर प्रजा नत्ते हाइना अदगी नत्रग थांग केंद्र की मी नत्ते न लौथोकपिरो अदुगा अखोइबु कराइदनो मफम अमदा अखोइबु फुमलगा प्रजा सिंग असिबु हातोकपिरो नाकल अमरम नंगसी पांगथोकिबा वर्ल्ड इंडिजिनस डे थौरमगा मरी लेनना सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी मणिपुर के जनरल सेक्रेटरी जितेन युमनामना हाई स्टेट गवर्नमेंट चौखटपगी मिंगदा लमदमसगी येलहोमी कयामगी लमनमदुना लौसिली मियोय कयाम ngasimak changjafam leitadana awaba kaya mayoknari स्टेट असगी येलहोमी कंजनब होटनबदा लमदमसगी येलहोमी सिंगा सागोना दुना लेइबा मफमसी कनबसी यामनमक मथौक ताइ हाइना सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी मणिपुर न थाजे हाइना जितेन युमनामना फोंगदोरखी खोगी प्रजा सिंगसिबुना खोगी लमनमसे तांथोगा खोगी कंपनी मैम अमा खोई लोकताक सेदा खोई नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन हैबम लेरी कंपनी सौबनी मसिना से लोकताक मांगहन ताहलिबा मैम से मखोइसी हुजि फोक्तो रिस्पांसिबिलिटी लौदौदो अन अकाउंटेबल ओइरग लैबदो मदमाइने लै लोकताक से लैरिबा खोगी पात सिंग तुरेन अदगी लैरिबा खोगी उमंग मैम से मसे तमना तमना प्रजा की मखुतगी तमना सुम नाथै हलगा खोगी लैरिबा कंपनी सिंग छेंजाव पाबी मैम से तमना सिनरकपसे मसिगी थोंगची अखोइना खिदंग खंधहनिंग हाइतारे मियामगा लमजिगी लैनरिबा कनोसे मरी से मधु हेन योखटपा अदु मियाम हेन नुंगाइबा पोरकदोबा मियाम दा वाबा पीदबा मियाम दा ngsai khurung chaba thohundaba makalgi chakhotpam poroknanaba khoina aduna lamdamsigi yellow misingi makhoigi right se yokhadana ba khoina ngasi numisi khoina palan togyaban मियाम की चाखत थौरांगी दमक गवर्नमेंट थादरप सेंफम नियम चुमना सिजनरबदी एमएलए सिंगना तौबा याबा थबक कया लै हाइना लंगथबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए कराम श्यामना फोंगदोरकली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी मनुंगदा एमएलए ना पाइखतकिबा चाखत थौरांगी थबक थौरंग कया महाक मसाना चतुना यंसी यंसिनख्रे यंसिलुरबा मतुंग महाकना पाउमी सिंगना फोंगदोखिबदा मियामगी अपाम मतुंग इन्ना चामा थबक तौबा ngamdrabasu तेलब मतमसदा मियामगा लोइनना पाइखतपा याबा थबक कया पाइखतली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी मनुंगदा लेबा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कया याउना लंबी कया चथोक चसिन तौबदा नुंगाइनबा अथॉरिटी गा वारी सानदुना थबक हौनबा होटनरी चही मरी मखाई एमएलए ओइरकपदा चाखत थौरांगी थबक अमता तौद्रे हाइना हानगी एमएलए ओ जोइना तोइना मीडिया दा फोंगदोखलिबा सिक खंगदना पंगांगांगबा फत्ते डेवलपमेंट की मतंग दा पंगांगांगलबदी हानगी एमएलए ना चही कुंट्रा दा करी हुरान खे हाइबा सबाक फाक्तोरकनी हाइखी The elected members सिंगसिना सरकार की साइट की प्रजा की सेमगत सागनबा थादरकपा पैसा सिंग असि मंगहंदना थबक सि तौबा तारगदी मैक्सिमम थबक तौबा ngami हाइबदु लंगदबाल केंद्र की प्रजा द नतना मणिपुर की मियाम द खंगनबगी तंजादुमा लौजबनी मतम खरदी लंबी फट्टबगी अवाब नुंगाइतब लैरगसु प्रजा सिंगना मतम खर खांगमिनसी लंगदबाल केंद्र की हुसी कारिबे एमएलए ना डेवलपमेंट पॉलिटिक्स तौदे मतम सुपद लौजबदो अदुगा तेन गब सही मरी गा था तरुकता एमएलए करी तौरगे से उरबनीना मधुदा थाजब खरा थंबियु याम हेंजन ngangbiraganu adi amaram jadana ngangagadi sei kunthom doida hugiba mayam sabak phalaktana langnabal kendra yam phajadaba phibam ama lakani चही असिगे अप्रैल 15 की मणिपुर चनबा होखिबा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा ngase maya imphal की पोलिंग स्टेशन नंबर 23/19 की मनुंग चन्ना मियामदा चेंगेन ख्रे मया इम्फाल थाना वांखै लेकाई मखा थौनाजम लेरक्ता लेबा वोटर चलबा मियोय चाट्रेट को हुमद्रादा ngasi लेकाई असिगे मरा पाइबी महिला कांग्रेस मनी मफम अदुगे एजेंट सिंगना किलोग्राम अमदा लुपा 3 पीबा चेंग किलोग्राम 5 दु यंथोखिबनी
ngasi cheng yen thokiba mafam asidagi polling station number 23/2 mayang Imphal kokchai gi miyoi jamapan ga nifu da yen thokadaba cheng sing pi ki bagaloinana polling station number 23/14 thana maning lekai polling station number 23/15 charoibung kabuikhul amadi polling station number 23/18 thana wangkhai awang infom sing da pigadaba cheng sing adusu pinana ba thorang pumbaloire haina mayang Imphal Congress Committee gi president A Nabachandra na phongdorakli School van service Toramba Thonauza Mega Chandra gi mafamda AMSSTA gi maikai digi sel gi tengbang piba gi thoram ama pangthokre Banbai chahe sigi jun gi tang tara da kawa naurem lekai boroi makhong da thokiba laibak thiba thodok amada TH Mega Chandra soktuna laika narkhibani Thoram asi khongwan mangjil da laiba All Manipur School Students Transport Association gi sanglen da pangthokibani Thoram asi sarugya kiba AMSSTA gi advisor L Priyo Kumar na Lebagas de toina chathariba mob justice na achumba khara taurambadi yai adubu khudimak achumani haibadi lankani haiki ayambana ikoi huzik gamen ga janaba amagi makhada yellow sticker loina man napcharabani harib yellow sticker nabliba gari singje masina laglabadi yarib makhai ikoi da cooperation pibi baga loina na angang thinbasidi da akai ba tuiba thokdana ba ban tawiriba dharna tawiriba khudingmakna asugum laba thokriba tembi da thokriba asugum ba mob justice se makhata na tawidana ba achumaral du thido oga chapchaba maralerame ikoi emsta lejari ikoi gi member du mathakta ikoi ju chapchaba action lokhut chagani Cyber software amadi web freeze tawkhibadagi National Food Security AK card digitize tawba amasung card semdok semjin tawba ngamdabani haina Imphal West ki DS on ningombam Jayant na phongdokre ngasi lamfel da leiba mahaki office ta pangthok pawgi informam da mahak na hai Nauria pakhang lakpa assembly constituency ki oina punba card lesing taret ka chahung ga kunmathoi thagalakpada card lesing mari ga chama ga humfuma pan digitize tawkhre Loinana cyber software amadi web di freeze tawnaba center da mi thakre masi hek yarakpaga card semdokpa amadi digitize tawbagi thabak paikhatpa yaragani Nauria pakhang lakpa amadi sekmai sagolban kaisamthong amasung pasoi assembly constituency gi oina hauzik fawada cheng chingthokpa leitri haina mahak nam khataki software si akoina freeze tawkhibadagi maroina akoina hojik silariba posi akoina public ta yahon bangamdabani beneficiaries singda maroina hojik software si athubon thana di freeze tawragadi akoina asiki akoina walhoba masing adagi example loina harabada arano hi kudimak to loina koi stop to boya doribani di freeze taw matam da khoin tawdrisi marina leiriba posing sida di freeze taw matam sida tawdrisi proper verification ama torkan sida khoina proper verification matuina phangiba report to khoina walore mi tara ama walore kulamo walore kuntra ama walore for example lising ama walore ha suloina hapa yadorin Hauzik sanabagi pawda Imphal East ki kongbada leba Standard College swimming pool da swimming pool asige management committee na sinduna miyoi lesing amaga chani nifuda matau karam na iroigani haibing matangda takpi tambiduna lakli UGC Category 1 scheme gi makhada sakhiba swimming pool asi miyoi tara nipana saba management committee amana English ani tara humdoi degi hauna nupa coach taret amadi nupi coach ni gi makhada swimming masana si takpi tambiduna lakhiba galoinana pool asi degi state amadi national gi thakta sanor kya puthok pangangkhre Jahiya sida Hiren Sagol Semna Nova National Record Thamduna Kuntraum Doi Suba Sub Junior National Aquatic Championship ta gold medal ahungaloinana bronze medal amaduga Nifom Doi Suba Junior National Aquatic Championship tana Laikhuram Rikina gold medal amagaloinana silver medal amasufang lakhe
हौजे स्विमिंग पूल असिदा कमिटी असिना सिंदुना अयुक्ता तांकक मरी अदुगा नुंगथुलदना तांकक अहुम थोकना खाइदोक्तुना चथरिबा कोचिंग असिदा तोंगान तोंगान बचही कांगलुप सिंग मेय क्याना सरुक्यारी गार्जियन सिंह नु अखोद यामना कोऑपरेशन पीबी आंगांग सिंह असि तंब लाकपदा अखोगी साइड की सु आंगांग सिंह सि अखोई अहक पलेतना अखोगे यामना आंगांग सिंह फागरगदि लोरे हाइदना अखोई सुमाय तोना अखोई होना जै ngasi बक्ता अखोई होना पसदि सोना सानबिदना अखोई थोदोकपा असोयंगाम यावद्रि अगांजी इरोइबा हैहनिंगबा खक्तंगी वाखलोंदा लाखिबने दगी सैसे ओजा मयामना थेंगनरकांदा ए सिगुम लंबी लै अगांजी पीइबनिना सुमाइना सेमबा यानी खोकनी हाइबदगी अदुगी वाखलोंदुमसु अखोइगी अगांजे स्विमर ओइहनबा ngam यागद्रा हाइबगी वाखलोंदुमसु अदुम चचखरे Eastern Sporting Union Wangkhaina Pre-Qualifier Women's Football League Champion oiba yabagi fibam da lekre All Manipur Football Association gi mityeng makhada Artificial Turf Ground da pangthokliba Football League asigi anisuba league ki ngase sanaki bahan ba league match aduda Eastern Sporting Union Wangkhaina Manipur Police Sports Club pu panjal amasino da maiti ba piki bagaloinana jahias da pangthokataba Women's ISL da saruk yanabagi tanja ma fangkre Jatharakli balik asigi anisuba match dana Kripsa Naurem Thongna Youth Welfare Club Langthabal pu panjal nipan amada maiti ba pibangamki Double leg basis pangthokliba pre-qualifier league asida timangana sarukyari tha asigi taramathoida jatharakliba football league asigi anisuba leg ki league match ni sanargani DSA Kakching gi second division football league tournament ngasidagi DSA Kakching gi sanabungda pangthokpa hokre tournament asigi ngasi sanaki bahan balik ta TYPA madi Sanaroi Muhammad Aftab na panjal ama chankram matung JA gi Sanaroi KSS Indranath na panjal amaga chantuna match asi panjal amamam chanaduna draw chatkri Kakching Khunung Municipal Council gi chairperson KH Babu DSA Kakching gi president Y Manglem Jaw amadi Kakching Excise Station gi OCTH angobagaloina na DSA Kakching gi thaupuri ba miyoy kyana ngasidagi hokhiba football tournament asigi haudokpa gi thoramadu sarkyakhi Hauzikta fangba pawamada chara henbagi khongjang loisin khraba irom chanu sharmila hauzik iskonda lairi haina impact news ki reporter nirpeso na pirakpa pawamada hairi pung nipan ga minute ani chatpa matamda sharmila na iskon gi laisangda like khoramkhi panbai ngasi court gi release order fangba matungda janims ki campus ta pawmi singa unakhi unaraba matungda kaisamthong laisom lerekta leiba Dr Suresh ki yum tamna lakhi Laikai miyamna ayaba pikide tungda mahak samu makhong tamna lakhi matam khara mahaki ambulance amadi police ki team adu khwairaman kaithel gi akoibada Sharmila yauna laikhi adubu numidang wairam pung taruk helakpa matamda Sharmila gi tangdangba ama khangba ngamdabadagi city police na makhoi gi station da pusinki Sharmila na city police ta changki ba matungda gate launch sinki city police station gi gate mamangda Sharmila na tonglakpa ambulance khamduna laikhi Tungda masing yamlaba pawmi miyamna city police ta Sharmila bu unanaba ngaiduna leinaki numidang pung taret makhai helakpa matamda Sharmila bu gypsy anida puduna iskon tamna chatkhi panbayai Sharmila na mahaki pandamasi fangdri fawba mahaki yumda changloi haina haikiba leikre Hauze bada bulletin asigi headlines amuhana miyam thamjage Irom chanu Sharmila ngasi court na thadokre khohi tanglaga mahaki chahi tara taruk chara henbagi khongjang loisin kre Khwairaman kaithel gi samu makhongda kakngawna na chatamlaba matungda Sharmila city police station da changjafam lokre Independence Day ke kanwa Jackson thorang marakta Manipur da hokhiba numit mari ni da ID taret pokhai khre Tribal amadi schedule caste singi fibam hana dagi fagatle haina Manipur Tribal Development Corporation ki commissioner na phongdokre English singani tarani pan fob gi manungda Manipur ki khungam khuding da mai panghanana ba MSPDCL na pandam thamli Amasung Khomdram Ratana Manipur High Court Thaki Barit petition gi aroi hearing lakliba August ki tang 13 da pang thoklagani